Делови од автомобили, гуми и инертен отпад и натаму се фрлаат во Тетово. Иако општината има одредено посебна локација за овој отпад, неодговорните граѓани и натаму фрлаат околу контейнерите. Duhet t'jen pak më tepër angazhim se nuk shohë. Fugin kanë bërlloqet edhe askush s'është I gatshëm ti afroje. Uopšte neće. Redovno se diga, đubrato od kontinjeri, međutim ima nesovjesni što mnogo otpad šutvrlja oko kontinjerite. Inače redovno čisto. A gradot kao grad ne čisto. Përgjithësi jo, se ka të shkojnë bërlloket për udhe, nuk është e në rregull. Krahasim me vende të tjera, se Nuk mendoj se është shumë I pastër, mos tham jo I pastër. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами вели дека општината бесплатно го собира инертниот отпад, но граѓаните сепак го фрлаат надвор од корпите за отпадоци. Ne vazhdojmë të kemi një dukuri jo të këndshme nëpër qytet, veçanërisht pranë kontenerëve ku qytetarët hedhin çdo lloj të mbeturinave. I përkujtoj edhe një herë qytetarët që komunët e Tovës me vendim të Këshillit, gjitha mbeturinat jashtë atyre komunale të përditshme vinë deri në shtëpi ju a merr pa asnjë pagesë. Јавното комунално предпријатие Тетово предупредува и на санкции за оние кои ќе продолжат да фрлаат разни материјали на несоодветни места. Kemi edhe qytetarë të pandërgjegjshëm, të cilët I hudhin rreth kontejnerëve, ku neve na paraqesën si problem shtesë. Mirëpo do kisha bërë një apel të qytetarët se do ketë një inspektim nga ana e inspektorëve komunal, do të bëhen fotografime dhe do të kenë padri penale ato të cilët do të takohen duke hudhur mbeturina inerte. Во Тетово со чистење на градските контейнери се занимава фирмата за Убермахер, која го собира и отпадот од домаќинствата, но чистењето на отпадот околу контейнерите низ градот го врши општинското предпријатие.